Timorong na investe ia área torno travel, pronto compete ho bis damri banhira hahu circula. Presidente da República José Ramos Horta wanhira visita Kupang Indonesia, colhemos com a boa apoio transporte para mai entre nação gruanem. Ia bibangne parte Indonesia pronto para apoio transporte público para passageiro na Sangrua, no facilita bis damri atau ajuda passageiro sira hala viagem para Indonesia, no nemos mai Timor-Leste. Hareba assunto ne Timor-Wang nebe investe e área torno travel pronto colabora com o governo, mas be tem que for atendimento hanesan labele for prioridade liu ba damri. Kami sebagai pengusaha transportasi, quando damri tama pasti ia impacto ituan, mas be harus sentimos ia kebaikan ituan tambah quando damri tama berarti otomatis dia tama langsung. Tidak mungkin atau be transfer penumpang ia perbatasan galai. Secara otomatis aminnya mas bele tama langsung tama selama idan ini ami tinggi perpara kereta barak transit nih. Jadi tinggi ia kereta ia kantor Kupang Atambua ho Timonia. Quando tama langsung lah ia transit berarti ami invest kereta mas ladung barak lebih minus ya. Bisnis ini kan perlu ita persaingan sehat lah. Ita lah bela dia. Oh karena idan ini tahu ita halau susah lah ya bagi hal. Nanti idane kan iha kebaikan sama saya. Ami mas bele tingkatkan aminnya be pelayanan saya. Idane kan ema atu bamai ni atuir be angkutan idane be ini pasti ni hare pelayanan be madia idane ha. Signifikan ya haus aseta hau lah problem. Otomatis damri tama mai kan itamos terjadi kompete negara. Kompete ne kan otomatis kompete service, kompete mos iha preço. Importante mak be facilidade na bema governo cria ba damri cria mos Miami idan bema be facilidade hanesan la bele facilidade ba damri dia cliu fali be facilidade Miami por exemplo han sabe damri bele ultrapassa be fronteira terrestre ami mos ter bele ultrapassa be husi be Timor to ia Kupang. Timor-Leste ho Indonesia concorda ona a tua força conectividade husi terrestre, nebe se realiza route bis direção Kupang Dili e a tempo badak. Conectividade ne legaliza ona liusi assina memorandum entendimento husi ministro Transporte e Comunicação José Agostinho da Silva, honi homólogo e a área transporte terrestre no marítima, nebe assiste direita husi Presidente da República Indonesia Joko Widodo no Presidente da República Timor-Leste José Ramos Horta. Jimmy Fernandes, Zuviel da Costa, GMN.